Nice. Naina myenda kurondera. Undabire ukuntu wogira wo mpuza nakuze. Banzurindira aho nyene Beni. Uri kumbwira undondera je nice ndaguhuze nakuze kandi wowe nakuze muri bashe ndabahuze gute? Urabona nice. Mwizindwi zibiri ziheze tudahura nantuze nakuze. Nibanzumbwire umushiri wawe wombwira gute mwomara desomene sakati kabafashe desomene guys mudahura ivyo nibiki desomene sinzi nanje ariko numva mbona impinduka mu mubiri wanje nina ubona uko nayimeze ariko nyimeze from umva indya sinyishaka kubyindya izo zose mbonye oya sishaka kubyibihara kuri sawa niko ndakunda umwanya wari wose nubu sawa Beni aje ndiko ndagutahura ariko hari ibintu uri kurambye siniko ndakumviriza wankuye kuri biro mbye ati nice ndagukeneye nshaka tuyage nshaka tuvugane waje kumbwira yo kumbye ati nice sindiko ndumva nabi maze mishi ntankura nakuze sindiko nabona umuvuga mugenza we ntomorero mbye ati bimeze kuko kugira ndo nyisho nagufasha kuko uni wampije simenye ikintu nagufasha sinakubwiye mino misi jewe mizindwi zibiri numva meze nabi ntange numva shaka kurya wapi nta petit fils kandi umwanya wose nguma mvomisa ubu ni wambwira ngo nge biharage ndabiki oya from kandi igihe kandi kuze twabonana cyane nari mu matariki yiwanje zayizegereje ariko kuva tubonanye itariki zarageze mbona nta kibaye ntaki. Okay, sawa ndiko ndiyumvira besho kone umva kuri wowe riko wiyumvira uvuga ati nibiki uba utwitse cyane kuri yo reka kumbwira ibyo bintu wowe ntuzi uko twumuwazi wati iyo situation ngo singe ngo mandaho guys les fans umva urimva uba ati uko no mfise inda uba ari ibyo kuko umukobwa tumaze kubona ivyo bimenyetso byose umva nivyo kintu cyambere cyo wiyumvira nivyo wiyumvira kuri wowe abakunzi banyishu media kuri mukumungana na behind camera mukumwe na Benisha my cameraman ndamwemera cyane so guys namusi bandondeye nanje kuri biro amwe ati nice ndagukeneye kuma ndakubwira ngati what is this my guys what is this my friends umva ntabwo namugenzi mekira munsi je kwa n'umuzungu ndamufata nk'umugenzi nje so guys yarandona ngati nice hari kintu ndamuronde meyo ko ndamubona mengana ari kitwumubona mu kiganiro sinde ko ndamutahura reka abanza bindore bite byiza witwa twa Benia nishimye Ati nyambari Benia ndakwibutse ndakubonye cyane nibuka amahaba muri kumwe na kauze yabonye biba urabizi bro ahubwo nice naina myenda kurondera undabire ukuntu wogira wo mpuza nakuze banzurindira aho nyene Beni uri kumbwira undondera je nice ndaguhuze nakuze kandi wowe nakuze muri bashe ndabahuze gute urabona nice mwizindwi zibiri ziheze tudahura nantuze nakuze nibanzumbwire umushiri wawe wombwira gute mwomara desomene sakati kabafashe desomene guys mudahura ivyo nibiki desomene sinzi nanje ariko numva mbona impinduka mu mubiri wanje nina ubona uko nayimeze ariko nyimeze from umva indya sinyishaka kubyindya izo zose mbonye oya sishaka kubyibihara kuri sawa niko ndakunda umwanya wari wose nubu sawa Beni aje ndiko ndagutahura ariko hari ibintu uri kurambye siniko ndakumviriza wankuye kuri biro mbye ati nice ndagukeneye nshaka tuyage nshaka tuvugane waje kumbwira yo kumbye ati nice sindiko ndumva nabi maze mishi ntankura nakuze sindiko nabona umuvuga mugenza we ntomorero mbye ati bimeze kuko kugira ndo nyisho nagufasha kuko uni wampije simenye ikintu nagufasha sinakubwiye mino misi jewe mizindwi zibiri numva meze nabi ntange numva shaka kurya wapi nta petit fils kandi umwanya wose nguma mvomisa ubu ni wambwira ngo nge biharage ndabiki oya from ndanabyumvise n'akamoto nyene camvomisa sawa na ni Benia wogira no kagenda kwipimisha sivyo gasangura gwe nka malaria biki ivyo sivyo kumwira kunoze malaria nayo ngwaye ko kuva bikimfata hazindwi bimfasha nagiye kwa muganga basanga nta malaria nta typhoid ntaki nasigirene ukisaba kugirene ubwo kuri wowe bibaza ko yabari basi nakuze ndamukeneye
numva wico yofata Ben yaje nyene kuno mwanya kugati ngo ndiko ndicarana nakuze sigenda namutinya kuma kompote makuze sigaye afise mino mizi yamaze kuncanga guma gukora ko akora ibintu by'uburufa by'ubusutu uvuze kuze kuno sikemeze mino misi yamba ari crazy yamba bamize gute siniko ndanamutahura urazi ibintu yankoreye urazi ibintu yankoreye turi mu kiganiro natse kwiruka cyo tumariye gwati ngo ikura muze ngo ndaguze nakuze akazi sindagashoboye ntabwo ndiko ndatahura neza uriko urambwira yuko kuze yakugiriye ikiwo kinabugiye kuze yari nyuma ari hirya yeje twari mu kiganiro hewe umwari ko mwarahuye bo none nje ko ndamuronde iyo ndamurondeye ko ntigera ndamuronka kuze uramurondeye muronde no ku kazi naragiye ahakorera bambwira ati ari mu kiganiro nana ngiye nsanga ngo ntawe uhari ngo ntabwo yakoreye ikiganiro ngaha kirabwira aho umva ayo makenga ariko nani beshu uri kuri umvira kuri wewe nibiki uri kumvuga ati uko je bimeze uko nuko nibiki uri kumva ko umukobwa cyo munsi abafise uko nameze niki uyumva ko kuri wowe nukuri kandi igihe kandi kuze twabonana cyane nari mu matariki y'iwanje zayizegereje ariko kuva tubonanye itariki zarageze mbona nta kibaye ntaki okay sawa ndiko ndiyumvira beshu kone umva kuri wowe ariko wiyumvira uvuga ati nibiki uba utwitse cyane nukuri yo reka kumbwira ibyo bintu wowe ntushi uko twumuwazi wati iyo situation ngo singe ngo mandaho guys les fans umva urimva uba ati uko namfise inda wowe ari byo kuko umukobwa tumaze kubona ivyo bimenyetso byose umva nivyo kintu cyambere cyo wiyumvira nivyo wiyumvira kuri wowe oya hama nuwayinteye agaca yigira nkuko umengo ntambona none ubu uramurondera kuze kuri ntumuronkera n'imezi ufise ko mu telefone inimero ziwe zose naratelefone ko hariho n'izindi uriya Bernice muhakwa kwitirana yampaye naramurondeye yaritavye yumvise ijwi ryanje acara kupana nega nice ndagenze gute cyangwa nzi we ni kumbwira iyi comportement yo kuzi asigaye afise ibintu bizi uramubonamwo kina muntu nko asigaye afise change asigaye ameze kuntu we iyo ntuzi ya comportement afise kugira kuzi urayibona tuvanye duherukana gwaye ibyo bintu ntabwo muri mwavyumvise kuvuga musi n'umuntu nasaba guhura kuvuga musi Evanje niwe yari yaje kumuraba hari ikiganiro yashaka ko bagirana aca asanga aragwaye kuvuga munsi buke bwaho ntabwo je nawe twigeze guhura none wombwira uti ko iwawe urahazi uragenda yabona hano kamubura canke iwiwe wabona aragiye aca avuga nta kibanga none ushaka nkurike kuze nta kibi wabo ntabwo uri kubyumva sore France je numva ari so kuri wowe je ko nikunda gutahura kuko bwingwa je mengana ubura paranganye nkonde ko numva menga ari kushete ngiye abona isifisi nda okay mbwira ko wandonde nka je nice sheka ndagufasha kuri wowe nakuze nice je to nayo shaka kubera wowe mukunda kubona na kenshi nashaka umuze nawe basi ndakubuze nakuze ego no besh ndakubwiye cyo bukuzi wazo kunasigiye mente abonye gusaka demo cyahamagara kademo hamagara je ibintu yankoreye mu kigero nambweze ngo kuze ndamura muzigara gusinkira mu ushatse kumbwira rero yuko ivyandahiriye byose nivyo numva nyuma bavuga nkabimubaza gaca birahira ari byo ariko arakora cyangwa manzo mbwire besho mukundanya amezi angahe kuze canke muraharanye gusa n'izindwi gusa mukundanya kuze twe tumaranye no ku myaka igera kuri 2 ariko muhatanguye kubonana ikabajyo bitsina byanyu nko mwizindwi kwizi comportement asigaye ko kuzina honda muzara umwana mwiza asenga ariko je byanangaje ko nayizo comportement yazikura bana we besho sawa umviriza je ntugire ngorane kuze je ndaze ego ndanka yuko tuhura je nawe ko ibintu agumangirire sindabikunda agushaka kunkora kuko ndo tarafise ariko ntugire ngorane amaze guhura nje sibyo umaze guhura na nyinshi mezi ntacu ndaza kugenda ndagufashe muhure nande muhure nakuze shinda ndakikwemereye muivuganira nk'abantu bakundana mwifuse isho kimwe data bose nabindi ariko murabye neza ubona akimfite ko urukundo yumvise nakubwiye ikintu besha ivyo bintu je sinabibona gute kubera iki sinaje kwanza je sinendakuze ko umuntu akunda gutumbera nk'umugenzi canke mukorana ndagusavye ugenda umumpuze nawe uzobukoze ndavuga ati ntugire ingorane kuzi ndamukuhuza nawe hoho waragiye kwa mawiwe unamwegera mawe umaze kumenya ibyo cyo waragiye no kwa muganga uripimisha rego shaka bati uriko rumviza urazi naho ndiko ndumva yuko ari karangambanira cyane bavyita kugambanira umuntu wamutaye mu kibazo gacumuta wenyene bo
naragiye kwa mama wiwe yari yanyeretse turi mama wiwe aranyihakana banshiburira nka hariya nahise narababaye ico gihe mama wiwe waragiye kwa ntuzi yasanga siwe yakweretse ese wamenye amagambo bambwiye Mwanda kudakunda kuvuga abantu bose nice kimwe kandi abantu bose nikigiye kuzo buri muntu yinomiye yihoreye kumbe muri wa afise ikindi kintu mecho nakubwira cece kuze je sinabona mwezi gura ariko nawe wewe kuraho wamenye mama nyambari mama we mbarinde ntumbaze wamenye amagambo yambwiye mungu reka sikenda kubwire besho ntugire ngorane mama wiwe ntugenda ukamwiga kuko mama wese we mwari muri kumwe sibyo ikiza nuko kuze je ndagerageza kugira muhure kuze muvugane nyambari je bari zo wiye ko office ndayuwe nshaka kumubwira kandi usanga atana yihakanye ega afite makombote mabiye gukunda abakobwa mewe usanga umwana wiwe atihakanye maraso yo soko hari kindi kintu nibutse hari umunsi nigera kugenda iwiwe usanga ari kumwe n'umukobwa mizo nkuru ca numva mbwiye ngo be ntugire ikibazo uyu ngo ni mushikanje bari kumwe mu cyumba kimwe ukabimera gode ko ari mushiki wiwe ari muri saro bagira bafungura ca namubaza be uyu muntu ninde bashambira acankwe gukuboko ntabwo yavuze tuvuganire ngaho ntugure kubyumva uko nyene kumbe kuzera afite ndagenda turayaga frama n'umukobwa mbere yambwiye yitwa Miki nuko yambwiye frama hama bambe arambwira ati be mubanzi bakobwa bose nabonye kuri uko yakomeza ambwira ayo magambo ngo nija kunda no jadiki niko nanje yani narushirizaho kumenda kugira ikintu abakunda kwameza barakunda gufatirana kuko abazi bakobwa ko dufise ibishobisho byinshi cyo kintu kiri cyambere baradufatirana cyane bagataka kutubwira nk'ibirofa badutwara uko bakeneye bo ubu ntabwo hashubira kuzunga mbwire ngo Ben yayiki oya from mbeho ndakubaza yari yaje ukati uyu no musikoze ntigeze atonda cyangwa ubwo ikintu atigeze atonda atagi mu bakobwa bose ngari wabo urahazi hoho wowe muhira ndahazi ahubwo tugende kumuraba reka ndakubwiye bari kubwiye uramperekeza sawa nakubwiye je nawe turajana sibyo reka ndambwiye cameraman Beni sinya kamera tugende ko bakuze nyirije namwitwenda yo kuze kamwihakana sinya kamera Beni